हाय फ्रेंड्स मो रामेश्वर नुआ ब्लॉग को स्वागत करा जाउची हम गाँव में यज्ञ चलती देखु आज जो स्टार्ट हो जाए यज्ञ किए कौन कर देखीदे भितर जापटे साजा सजा है रोषे काम चलती फोन भी करथिला आसवाई मुझे आसपारनी मो घर कम थी कम सारिक आसली देखु गाँ सभापति भी बस एपटे नुआ रोषे घर चलती एपट भी चलो तुम भिड करा रोषे हो सुजी सेमिया भजा हो रोषे काम आ केते बाट गला कौन काली आसबि आज आसी पार्ली गहम घाटी पारे मुझे आसा पड़ो ए पैदा पिंधिनी पैदा पिंधिक आसा पड़ो नुआ कराला एपट कराइला एपट प्रोब्लेम है धुआ रही भितर खाली एठी हमर नाच शिखाउतला एठी नाच शिखाउतला एई बटे रोसे करथला एडा सब पुरना पुरना दिन कहीं रखाई केते तुमरो खई जाई 25 नंबर अब खई जाई सुजी करा होची और नुआ पर तू देख दियो हेलो केते काई माने को पड़वा है तो अजी मंत्र भीतर के चल के जा देखु आमर पूरा अन्नपूर्णा जल ब्राह्मण मान को बरण कर देखते बस फोन कर गोटे 100 किलो खाइबा छड़ा नहीं आस देखो आमर हरि भाई पद्या भाई देखु से बलटा कर बर्तमान तुलार बलटा दे देखी तुम आसन कह गाँव पद्य लगे आमर स्टोर रूम दायित्व अच्छा अजा फल पका पूजा
କାଲି ରାତିରେ ଅପରାପଣ ହଉଥିଲା ଏଟା ଫଳମୂଳ କଟା ଚାଲିଛି ପ୍ରପାନ ଖାଇବେ ସବୁ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ହେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଏଠି ବସିକି କିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କଛା ଖସି ଗଲାଣି ରେ ଘୁଣ୍ଟେଇ ପଡିବୁ ତା କଛାଟାକୁ ସଜେଇ ଦେଲା ନମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଉ ଯୋଡେ ଆସନ୍ତି ବା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଣିନାଗ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟି କରାଯାଇଛି ये हेले ग्रामदेवी आसतु देखु केमी डेकोरेशन कर हमको तो थोड़ा दिखा ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ବରଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି नमस्ते ବରଣ ଚାଲିଛି नाही की नसलं गेलं लांब पकडलं कोण आहे ଏତିକ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି କାଲି ଆଜି ତାଙ୍କ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କାଳିଆ ଭାଇ କଂଗ୍ରେ ବଇଛୁ ଇଏ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭୋଗ ଭାଗ କଲେ ୟା ପାଖକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଉଛି କହୁନୁ ଏଇଟା ବରୁଣ ପାଇଁ ସୂତା ବନ୍ଧା ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା ହଉଛି ଆଉ ପଦ୍ୟାହ୍ନ ହଉଛି ସିଲୁଆର ଏଇ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଧରମ ଭଉଣୀ ଏପଟେ କଳସ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କଳସ ଯାତ୍ରା ସରିକି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଥୁଆ ହବ କଳସ ଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି ଏପଟେ କଳସ ବି ଆସିଛି ଏଠି କଳସ ବସିଛି ଆଉ କଳସ ବସିବାର ଅଛି ଆଜି ଗହମ କ୍ଷୀରି ହବ ଗହମ ବତୁରା ହେଇଛି ଡମୁଲ ବି ଫେଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ପଡୁଛି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ କ୍ଷୀରି ବାପା ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଛି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସିଏ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ଧଡ଼ିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଟିକେ ପଚାରିଦିଅ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କେତେ ଲମ୍ବ କ'ଣ ଏ ପୁରୀ ଇଏ ଗଲା ରୋଷେଇ
ଭାଇ କହିବନି ଆଉ କଣ ତୋର ରହିଲା ଗୋଟେ ଶନିବାର